Hello, gulapai tezo sin bon chawin video tha ve ki dingin kahin lem ki re. Tunia inanga inom zingo isei ki diwhin KGF movie sakona to sim hin sei du he. KGF to sim hi sauta hen. KGF iti tengle Kolar Goldfield kiti ne he. Kolar Karnataka Kolar Khopia kho sana nakilai do na umzi in leng te khanglaya ko na India gama dinga sana tamna pen ti nong ana seven analai thu uwa sana ana khod do ziu hin hichi KGF movie si atlem iti theyu ata yong iti theyu he ata azong aume na ki tho thu jong tam ta aume na he hichi thusi mahun la do naw chu hi a hi le gothlang khat anu men gunda jong iti theyu mi pha jong iti theyu he gyang khat ana hi ven hichi KGF muna hi Kolar sana kilai do na munla he ana umjiwa mi ana chomjiwa mi hau ho chuting le mi gen thei ho ana ki thopi ki jiu hi che sum ho cho hi cha go thlang pa chu hi a hele thangam an ki ti eju te thangam wang hi pun hi che thangam ki ti pa hi ki dang ta e mi min khat ana hin Karnataka mi ana hin kol ho ana hi hi che thangam thu sim hi South Indian actor Yash ki ti pa hen ana thoa 2018 na chu hi che movie si a hit pen ana hin tu chana jong ki sei manglo lai an hi ipidinga tua hi KGF 2018 movie su hin sei di homiti a hele 14 April 2022 tukuma hi a second part na hin release di wa hin hichi a chu first part na ana hello lai ho ana velo lai ho dinga hichi thusim hi first part hin sei di wa hi news min thangta news 24 kiti hi anomen hichia main reporter nu min chu hi le dipa akiti ama hin le khabu khat amu in le khabu min chu El Dorado akiti dipan jong aloi ho koma ipidinga hichile khabu athusim ki sun hi government in asial tup jeng ham newspaper so ding ituma phallo ham chuteng le copy dang ho jo si ipidinga na hal hla ham tin adong in he news 24 nei pa hongdo en dipa ko ma chuna hong sei pe tai dipa hichile khasun pa hi mi mai mai hi ponte mingol jong hi ponte thu asut zo se hi thudi a hi zia hi asial hinti government in ati zo phan dipan jong hiti thu chu hi ya he asun pa ta kama konen thu sim hi ki ngai le phan te ati win Mr. Anan kitipa El Dorado le khabusun pa hi ako tawin hi office dipan jong Mr. Anan chu adong kirin ipidinga government hichile kha hi asela akopi zo se chu na hal law hamatile Mr. Ananin jong El Dorado kiti hin hian kham na za kha mati zo pharin dipan jong henge ka za khai san khopi ti na hilo hamati Mr. Ananin jong henge hichi thusim jong hi san khopi chu to hichi thusim hi ki mana ki se hi ati dipan jong na thusai hi itiken kata san ding hamati Mr. Ananin jong ka thusai na ta san na dingin Karnataka achin lang Kolar kiti khu khat aumen hichilaya khun minasa khat alim songa ki sim aumen hichilim chu leinoi ko a ki vuya hin hichilim chu nalai do wa hele ka thusei hi ata hi ti hejeng in ati dipan jong a head in aloi ho ko homen hichi song milim chu na hin lai do tai tai dio sumiza cheong le a kho po ati pe na sol tai tizo par chun Mr. Ananin jong dipa chu hichile khabu ki sun ho thusim chu hin sei pi pantai 1951 Kolar district a thilni he ni khada ana so ko na hi minasa tua athusi mi sei diu pa hi ahung pen ni ana hi ani na pa chu hi le Kolar district mama hen labor ho hin na atong ven ko alive na hi le songman tam khat he lai do ta ven athu khol to le ding government mi na tong ho hin sol ta ven hichi malai mun mama chun mi khat thanei ta thunei ta khat an hum kidin hichi pa jong hi ahung thlung tai hichi pa hen aga vet le songman tam chu song mai mai hilo sana song ana hi phada chun aman jong government na tong ho akom vela omo si si chu asipai ho atha sa kidin hichilai mun chu an lotan amin jong chu KGF Kolar Goldfield ana satai phatle ni kho ana che chen hi le kum som hung hi tan 1961 kum chu hung hi tai hi chen i go thlang pau jong hi go thlang mai mai hung hi tan anu kom hin che phe na hi hi amamin hi le Raja Krishna na hi Raja Krishna anu hen kumsom le lia chu zina ne ya kumsom le nga chu cha he ana ne ya go thlang pa hung pe nga chizowa chu aji pa hen ana thi san hi tai Raja Krishna le anu jong hi gen thei ta hin kho na man hlon hi Raja Krishna anu jong hi cancer na hin ama jong hi thide de hi tai achapa ko ma chun hi te na se ye boy
na bol thei bolin lang na hin hingin ahi wang na thi masanga wang mi hau ta le mi za ta na hung hi te ding hi ati zo phaden Raja Krishnan jong anu ko ma ki teben henge he no ka thi masanga wang mi hau ta ka hung hi ding mi thanei ta khat ka hung hi go ding hi ati tai hita chun Raja Krishnan chu anun jong ana thi santan aman jong Karnataka he anada thlatai Raja Krishnan jong achi na chun migen thei khat khut do khat he anomen khut do pa jong hin chapang pa Raja Krishnan hi amu phaden ituman hi am na lungim to na ve ati in hila Raja Krishnan in jong million ta ka hinomen mi hau ta ka hinome sumtam ta ka dei ati pi tai akom thona chun mi hau ta khali hongwa len khut do pa yong chun mi hau pa chu sangkhol lolin aga amanin hi le khat pa jong akichabe se jing in sumtam ta hin pe ta aman jong atla ki din Raja Krishnan kom chuna sei pi tai ven nakhut na do a hi le min sumthi nong bong na pe ding hin nakhut na dop sanga hi le wang chu min sum not na pe ding hi ti pi tai hichini a kon chun power ane a hi le sum anei ding ti chu alung gelin amang thei tapoi Raja Krishnan dong hicha kon chun Mumbai ana chetan Mumbai a hongki patna chun kengko theme ana pot jin nihla hi tengle aslam kiti mi khat alam kai pu chu sum chu apeji win hi aslam in nong chapang ho ko ma chun a sei pe jin tua hi Mumbai a don hi seti a hin mizo si ma ko ma chi no min mizo sin ma ko min na tong no me ti pe ji nihla khat chapang hon kengko po zo wa aslam ko ma sum hong pe per wa chun aslam a secretary pu ong chun aslam ko ma chun a sei pen police ho hai nei su boi hle jing ve sum don na wa police khata khat hi ki he do le sumong ei la pi ta po vin ti atin hin la hi chia police ga bol cha ding chu koi hi diu ham kon ingap diu ham a hin ti anung lang ta ding hero paw raja hen a khut hin tungin ken nang ding in hi chi police pa chu ga bol cha anang ka te hin ti tai aslami nong raja ko ma imin len ta ki sa mana chu million a ki ji poi thil len ta I bola kon le imin bo hiung len ji he di chinia kon chun raja chun amin chu Rocky a ki satai ni khat police asu boi ji ho ko ma chun a chen mi khat pa chu alu haya hen aga vo pe tai che chun police dang hon a hin delta vin ama jong hung zamin a hin lampi ka chun police pa chun kamin a he hi ibe in kamin kaga he sa di ti ki din ama jong akinung le ki din police avo pa ko mama chun a che ki tan hai khat ki choi ki din aman jong alu ga vo pe ben zo phara chun kamin hi sumil hin Rocky ka hi agati hicha ko na chu Rocky hin hu tu simung ki pana hi hicha kon chun police on jong Rocky hi ui cha hol in ana hol jing tawi police on jong Rocky chu ana man tawin ana vo tawin ha vo en hichi zo phara chun seti ki tipa don nong hin Rocky hi ana hlat do tai aslam jong seti ko mung hlungin seti ko ma chun lamkai pu kaloi chapang ho hi sepai pa chu ga hilin kati le alu glass a ga vo pe tai hinti aslamin jong Rocky ko ma chun ipi na ga bol ham sepai pa ko ma chu ti a hele kamin ga su umin thanggo hi ati aslamin adong kidin ipidinga police pa chu na ga vo him ham ati a hele Rocky jong midang ho ivo a hele police on ei hol jin police ho ivo a hele nang ho to bang don in ei hol ji ati pi tai kumanache bekidi 1978 hung hitai KGF hi analam kaya chu hi aile Suryavardhan akiti ama hin chapani aneyen adhera le gorora akiti iga het diu khat chu ama hoi yeng hi chewin Suryavardhan hin minga partner aneyen ama ho chu in kamal akiti ama hin sanalang him himi anavet tubzia north east south west kiti ho India sunga hi anhop zalji hi east lang hi le Andrewin anave tubzin west lang hi le Seti Mumbai le Gujarat tua Rocky ti hom na Seti amalik pu chu Seti chu na hi north lang hi kira le Guru Pandey kiti kidin south lang hi le Rajendra Desai kiti ama hin Bangalore la aku anave tubzi hi nikhat alam kai pen po Suryavardhan hi heart attack ahin neitan hi che hin mo puding KGF hin lam kai ding hi akihleng go tawen Suryavardhan nong aso piten mini la chun garora zo hi apetan adera hi to garora hi chi ako na hi hungki na jing thlona hungki that to de engji thon hen azo zo na chun adera hi hin thatai gororan hi chite ni hungki tha to hi thu hi hungki chai jing lo hi India pama Dubai ako na khun inaya khalir ki tipa yong he anom kidin ama hin Dubai ako na hi sana India hin saplaya Mumbai la hi zo ding ati hi Mumbai a don anum pa Seti
seti lele hi lova don khadang khadong he ano men hichipa min chu hi le deliver kiti Dubai anom inaya khalir hen deliver hi anin mangchatan hichi ahen seti Mumbai don chu tha sa ding anati tai hichi phar chun delivery no sepai ho akho pitan seti loi ho si yong chu zela khumta ve na hi ahin la hichi a ho hin seti ko ma na ding ji pa Rocky hi anasu umilu hi igo tlang pa Rocky hin ki to kha phar ro wawang chun hoi sebu ki sudo hongbang jingtan Rockin jong khal holoi chu ha vo en hin vo jingtan koi ma dim talovin bazar la adunga jong chun a hoi chele jengin hi inaya khali rong hin Mumbai hi seti hi achai do hi sa phara hi aman long sana ko nga hin tola hunga hi ta na hin la Rockin deliver chapaung chu anavo en kung ho hong na lampi chun ana khaitan keikum lai sia koi me chan Mumbai business abol thelo ding hi TPA ichi thu hi ama ho ka la lamkai ho si sin jong ane hetan solanga ana umpa en drivin nong Mumbai don seti chu hungki mu pien hoi ham Rocky hung titai en drivin nong Rocky ko machun Bangalore na hunga kathil khat na hung bol anga je na bol do a hi le Mumbai hi na nga hiding hitai TPA seti le loi hon Rocky hi izetilo ta chu anum sa awang wa chu don len ta en drivin ama dinga hungki ko jing thei chu minasata hi chu hin hetawin hija kon chun seti le loi hong chon aza hle ajeng men salam bol da ve Rocky cho Rocky jong Bangalore hung hlung tan don len pen pa Bangalore Rajendra Desai ki tipa chu achanu chun party anamangin road hen Rocky yong khampum puma chun agazol ta na he nunga nu a bodyguard ho jong chu alung hang hle ajeng ven Rocky hung vogovin hi le Rocky chu koi vo mala achun aman zo a bodyguard ho chu hin vogam tai Rocky jong nunga nu rina driver hin hong pangtan lampia roda hong ki tol phei thona hi le nupi khat hin naw cha khat apomen achang thla ne gu thon chu roda hin ki le hlan hichi a hi chang thla hi la do te ding atin a hin la gari atam wal ji hin road hi apal thei thon pun chang thla la thei thon poi Rockin jong agari chu road lailunga chu anga adena hi le anung langa jong gari dang ho jong kinga dem gam tan hat ho jong hunglung han go da hele Rockin akhut chu aga la do en pistol aga avet sa hele koi ma cha pau ngam ta poi Rocky jong ache phein nupi nu le naw cha nalang chuna chi in asang thla thon chu ala in aga pitai ken jong hitobang gen the hi kana thu hi ji ni to bang ha sa ham ka he a TPA hichithil so zo se chu rina hen amu ji chun Rocky jong hi angai sang hle jeng en apa cha hle jeng en hi a naw ko ma hen road a hen gari aking saw jeng in asunga box apovin hi ama jong ache phejin aga vela hi le sana ana hitan alung adong hle jeng en hi gari nung chu azujin akwai naw pha pha din aman jong sana ho chu avn hi le ama ho sana na hi heche chun Rockin thil khat a hin hedo tai Rocky hin seti sana ho hi Africa akuna supply hin bol jiu ani hi sa hi hin la Bangalore akun mama hi hichi sana ho hi supply hunga hi ti chu hin het do hitai aman jong angai tu tan hitia India sung mama akuna sana hung yeng thei chu koilam kai na hiza koiza hiza hoilai za hung ki pan ham ti chu agial tai aman seti hi don len pena anagial a hin tu awang hi seti sanga don len dong a ume ti chu a hin hetai nithla khat rinan jong bara party aman kinna wa hen Rocky jong adai chawai dingin hung kitai rinan jong kamal kol abolin kamalin jong aloi tamta Rocky vodinga chun a hin puitai kamalin jong Rocky ko machun hichelai hin pasal tamta nang voding ka umven kamasanguwa hi rina hi nakhoi kha theya hi le nunga nu hi nanga hi dizing hi ahin la nakhoi kha theiluwa hi le nahin khuwang beiding hi TPA Rockin jong mi ho chu avele le en aman jong tu langa hin a che do gutai hichi phada chun kamalin Rocky ko machun nakichat hitam namei adoye nazam gur hitam TVin a eng in howe phachom khat jovin Rocky nong to langa ko ni na hunglu den petrol la hin la in bar sung chu petrol la hin thelu tan hi le tol zo se chu petrol adim so tai kamal le loi ho zo siong chu kichagam ta ven Rocky jong hung phejin rina mai chu ga khoi go in dialogue khat ga khian ki den he nunga nu ka to kha mana chu pasal ka hi jeng loading a hi ati ahin la mitam pi ka su ki cha thei chu ka chang se a hichi zo chun pasal ka hi a phut chet hi ati hichi zo phar chun Andrew le nunga nu pa Rajendra Desai ki tipa ong chu
meeting Rocky ball pi dinga chuna hung ta ven kamal te ho chu to langena sol do ven ama hon meeting anei ta ve hichelaya mun choma don ho zo si hin KGF nei pa Suryavardhan achapa Garora hi thasa adinga Rocky hi anakovudan hi guru pande hongding in hun sejin Garora hi bai thera ki tha theilu dinga hi ama hi narachi akona mo hongdo zilo hin narachi hi KGF min hela aman jiu hi narachi hi zote hi tabang ham in seidu hi Garora omna he narachi akona hongdo na dinga hi apalim statue len ta khat se mutin hichi athian so na ding hin ko lewen hongdo ding hi TV Rokin jong hichi thil chu ken bol nange mancha khat nei ngai tu pe lew chun song athian so ni teng le ken that nange atitai song hon do na ding ni kho jong hong thlung tan Rocky le aloi ho si jong athat ding in akigota ve hinla Garora tha na dinga plan agon zo seu chu a fail gam tai aji chu Garora hen sipai a hau hin mun zo se ana koi hin khat holoi ina tha diu jong hi ana het masat hi tai Garora jong pon ki khu khum chu loi hla na aga anei go da hi le apalim ane hi taluwin ama ste chu zo ane hi tai Garora jong thu hin sejin kapan nang ho zo si hi na ta san hle jing o hin tua jong hi kapasa nga ken kagam hi ka ke elit beding ka su elit beding a hi enti na thil gon zo seu jong kana hen that nom leng tua hi na bonova ka tha jeng thei de o hi ahin la kapa hin nang ho na ta san be se jevin kapa ka su ulung jing lo ding a hi kapa a hai hu abei teng lawang nang ho ni kho jong abei ding a hi tai TPA amasalanga ina sei bangwa chu Garora pa lamkai len pen pa hi heart attack anane ya ko na chu chat den theilowa hita chu ana omjinga hitai hichilai muna Garora pan don anaman cha ho si siong chu kichagam tawin iti ta le Garora pa athi in Garora hin achungwa alung han na hungbung hladem ti bo hi agial jing tawe don ho zo sin meeting anei ki na wa chun Rocky na khut hin tungin Garora that dinga Bangalore nei ko wo hin ken kana to hi ka chai tho tho dinga hi Garora hi athisa in koi jing tawin a TPA Rocky jong Garora te ho om namuna narachi achun na tong mi ho hin akisim thuin narachi achun a lut tai narachi muna hi hosung mi te zo se hunama amat jiwa na to sa jiu hin sangsom ni wal na tong akoi na wa chu sepai zali langen gat a bol jiu hi hichilaya na tong ho chun narachi chu meidil banga na gel jing o hi su khil neu cha anei jong lew ana tha jing jiu hin jingka ko na jan chan chan na to sa ki jiu hi atong theilo atong nomlo a uma hi le gan hing bola abolwa ana tha pa ying hi imcha se tam de behela hichilai muna ha sat pen na chu akhat na hi la white line na kiti hichi white line he Garora te ho na in lang sa line khat ki kai hin hichi chu a khel khel chu atha pai jing jiu hi gar hon ani na hi le get kot kha lin ta khat chu hin hichi get kot kha lam aga pha pha jong chu atha jing jiu hi athum na hi le hichi guard ho security ho avelam kai pa van rama kitin hichi pa lam kai na chu na tong nom lo a hi lowa ele sepai hin ve sot au ma hi jong le atha yeng jiu hi Rocky hi chilai muna hung chu hichilaya na tong ho dinga chun apathi nu hung abangen anagial jing ven hichi bol gen theina ko na chu a hu do diwa hung puyu abang jing in anagial ve hichi narachi mun khel jeba chu Suryavardhan te in aga akimut hejin achapau Garora jong hi mi eng seta mi ki chat ta ana hi Garora in ko te khat mama pasal khat Virat ki tipa ong he England a ko na hunga hin Garora te na oma hi Garora hin hichin na tong ho chu mi kon khari aman ji in a in abu tuita ta jong ani sa jin phatete na va na he hichi England a ko na hung Virat hin amu phala chu hichilaya ana tong pau khat chu aga adongen ipidinga Garora hin hichi ho khobu phatete ani sa ji hamati le na tong pa jong chun Virat koma Garora hin puja hi tingle hichi ho khu kial cha khela alolu atan ji a thisana pathin ho ji hi ati puja hi se le gan cha thisana ki thoi talwa mi him thisana bo an ki thoi ji hi Garora na tong ho hi te si khat an omen hichi pa hi mi cho an hi phat so ta na ana to hi tan hi chilai muna hi a hin la se pai hon an man do po ve ni khat chu te se mi cho pa jong chu a hin man do ta ven ama hon jong a thil tot na la hla ven se pai khat pan jong te se pu ko ma na lukan chu hlamin lang na thil tot na sunga khun ko jin ati
na koi thelo le ke ho dinga pan na be na hi di hin na hin khu kilading hi tai ti ni chopun jong alukop asudin athil tot na la hoiza hi a hetapon hi ji chun tolin aga koi tai hichilaya guard ball ji hon mi khat ruga ki tipa hi ki chadum ta hin aman jong te se pu chu leiko sunglang chuna puilu tai tha dingen rokin jong thilum chan jo si chu anave ji ne hi le aman mi phalo ho chan chu atho zo tapon ama jong alung hang che jing tan aman jong ase abu lin ta kha cho ki choyen gunda ho hi go bol cha ding ati tai roki jong leiko noya te se pu tha dinga kai na langwa chun ama jong aga chelu tan like ki wa chu a cut off about doin aman jong mi phalo ho chu khat in a hin vo pan tai phat so ta leiko noya hung ki del zo wa chun rokin khat ho si chu hin that chai tan gad ho la mi khat aphamo pen pa chu a hin kai do thoi ni tu langa hichelai mu na tong ho zo si chun hi chi thil so chamu tawin ama ho jong akichat naw abeitan rokin jong khat ho loi masanga chun hichimi phalo pa chu avoli tai gorora jong apuja aman ni ding ahung hlung tan chuting le security langa mo pupa venram ki tipa jong hen hichi roki hi anagin mo phadin anung hi ahin zui jeng en achen anung ho roki hin gorora atha masang nge ya mat te ring ati je chun roki na ding chu hol jeng en hi gororan mi him thisana pathin a ho ding je chun mi amat ho chu mi thum hi ahin kai ta ve wadunga chun garoran jong mi thum ahin kai ho chu aban banin alol atan bong ahin la athum na pa alol ga atan bo gur a hi le aki hian na hung ki hlam tan atha ding pa athum na pa hi koi madang ana hilo I hero pa roki hi ana hi tai roki jong tuila kon chun hung do ina chem mama chun garora lol chu asad in garora amonin thiden tai hichilai mu na chun garora se pai ho jong tamta an om nawe ahin la I macha long am tapove aji chu hichilai roki chu ma hon tong khani ni lew na tong asang ho chun sipai ho chu atha chai pai yang diu hi ja hi sipai ho jong a ki chawa hi tai tua wang narachi collar goldfield si hi roki a hitan gorora that dinga hin sol ho don ho jong hi athau nom thei hle jing na hi hin la hi chin narachi collar goldfield hi roki a hitai ti hi hin het teng lew don ho hin ipi chang divem deila adei che deu hin koi hin roki khuda konin hi chi collar goldfield hi akila do theidem ti het nom ta hi second part hi 2 kum april hla le release hin bol deu hin hi chi thusim jong hi ngai ding in aneki gomayu hi ti